tate ekiro kyati ntukusiima habw'oburungi bwawe n'obukuru bwawe mukama ekiro kyati ninyikiranganiza n'omuntu ono wakumpuliriza owakuseerera kuswerwa n'orundi okuswera mukama ekiro kyati mukama tumanyire ngu niwe mukama nyakututeeka mu maka Bayibuli negamba ogwo atunga omukyala atunga ekirungi kandi atunga okuganja kuruga hali Ruhanga mukama tusabe ekiro kyati otuhe abakyala n'abanyoro mukama wange mukama niwe omanyira abantu abatusemerire habwokuba niwe watuhangire ebiri muri twe byona mukama niwe wabitayiremo nabwe ekintu tusaba mu ibali ya Yesu osikiriza halitwe abantu abahamu naitwe umubomezi buno mukama wange nisabira omukyalo ono owakunihirwa mu munyoro mukama wange ekiro kyati ntwikiriza mukama wange omumezi ngunote muno muteze entambo eziramu hija munyorowe mukama ninyikiriza hali abasaija bakusera abakazi mukama ninyikiriza mukama wange ngomusaija ono n'omuteze entambo eziramu hija mukyara wa mwibali ya Yesu ntwangira amani agomnyanzigwa agaletera kukerererwa kuswero n'okuswera mukama ekiro kyati amani ago tugasazamu mwibali ya Yesu mukama ntwikirize ekiro kyati ngo abana bawe no bateeka mu maka omwibali ya Yesu kandi amaka go kubateeka mu mukama tigaliga maka go kubonabona tigali maka go kusalirwa tigali maka go kubihirwa baitu maka go muhimbo omwibali ya Yesu mukama bona bakusera abasaija n'abakusera abakyara bakuswera mukama ekiro kyati ninyikiriza nguno bakora mu mulimo omwibali ya Yesu nibafokeke kibasemerire kuba omumaka gabo mwibali ya Yesu kandi mukama ninyikiriza barazara abana bakwesimisa abana bakohereza mukama ekitinisa mukama wabakama ekiro kyati rubata mbomezi bomusaija ono n'omukazi ono kandi mukama obateraneze haba abantu abo bategekire kuruga hantandiko yensi ekiro kyati omwibali ya Yesu ntwangira amani agaruga mbika agakulemesa abantu kuswerwa n'okuswera amani ago tugasazamu kuruga bomezi bwaitu omwibali ya Yesu ekiro kyati amani gona agakuruga mubika agalemesa abantu kuswera agalemesa abantu kuswerwa ekiro kyati tugasazamu nesagama ya Yesu nturangira obukuru bwa mukama wabakama nturangira obukuru bwa Yesu Kristo nturangira amani garhango omomezi ombomezi bw'omusaija ono ombomezi bw'omukazi ono omwibali ya Yesu ai mukama mujeka magita gawe awaramurora wasemerire kumurora mukama nuko amumanyire kandi amanye ngo nuwogo wamutegekire okuruga hantandiko yensi ai mukama omukyalo n'omusweka amagita gawe mujweka amagita gawe mujweka okuganja kwawe mujweka obulungi bwawe ai mukama mwijizo moyo wawe arukwera asobole kusikiriza omusaija we omusaija ono mujweka amafuta mujweka amani agomoyo arukwera asobole kusikiriza omukyala we okwijomba omezi bo mwibali ya Yesu mukama bakama tukusima bwekero kyati tukusima bokuba ina amani tukusima bokuba mukama wange noleta omuhimbo mbomezwe noleta omuhimbo mbomezwe isemon noleta omuhimbo mukama mbomezwe omusaijon noleta omuhimbo mbomezwe omukazi on bararore ebirungi byawe ai mukama bararore obukuru bwawe ai Yesu mukama amaka agabaratahamu ngaja kubagaina abana omwibali ya Yesu ngaja kubagaina abana omwibali ya Yesu tubafoke enfakati tibafero bakazi babo omwibali ya Yesu tibafero bana babo tibahemunda mwibali ya Yesu ai mukama wabakama emyaka yone eyalirwe muli ekiro kyati gibagaruro mwibali ya Yesu gibagarure mukama wange emigise yabaraberaho ekiro kyati mukama jigare kandi bagirole ngumigisa yawe ntukusima mukama bokuba mukazi on omhayiro omunyoro wo mwibali ya Yesu ntukusima ai mukama bokuba musaijon omhayiro mukyara wo mwibali ya Yesu mukama nikusima habokuba amaka gabo garabamo muhimbo gwa mukama garabamo amaraka go kusemerera no kyanganuka ntukunyumiza ai Yesu habokuba keno chikozere mwibali ya Yesu Kristo mukama waitu amen.